F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla għal-prime time ħanospita l-Undine Leverve, artista tal-burlesk. L-ikbar isem li għandna lokalment fid-dinja tal-burlesk. Fil-fatt din l-arti l-Undine ħaditha madwar d-dinja u l-Ewropa kollha. Sa ftit tal-ġimgħa ftit ta' xurilu kienet qiegħda ddur l-Ewropa, diversi bliet Ewropej bl-ispettakli tagħha. Mhux dan il-weekend, imma l-weekend ta' wara. Għal-Undine huwa l-numru ta' artisti internazzjonali tal-burlesk huwa weekend importanti ħafna, spettaklu uniku fi Spazju Kreattiv. Il-lejla ma' Undine ħan nitkellmu dwar dan l-ispettaklu, però wkoll ħan nitkellmu dwar x'inhuma l-aċċessorji li huma indispensabbli għal spettaklu tal-burlesk perfett. Niltaqgħu ma' Undine minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sera tat-tajba u grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-sera tagħkom miegħi. Bħal dejjem il-lejla mhux qiegħed waħdi. Fil-fatt miegħi għandi artista li jekk tiftaħ il-gwaddarobba tal-kustumi tagħha ħassib festa ta' kuluri, rix u antaċċoli. L-ikbar isem li għandna fid-dinja tal-burlesk lokali. Nilqa' miegħi lill-Undine Leverve. Hello, Undine. Hello. How are you doing? I'm fine, thank you. Hi. Thank you for accepting my invitation. Imma llum ħan nitkellmu bil-Malti. All right. Nitkellem bil-Malti, nifhem ħafna. Mela jien nitkellem bil-Malti u inti tirrispondi bil-Ingliż? All right, yes, better. Miftemin. Tajjeb, kif int, Undine? Tajjeb, thank you. I'm great. How are you? I'm doing fine. Tradizzjoni ta' prime time nirreġistra l-mistidna kollha tiegħi. Okay. Isem u kunjom. Kunjom Undine. Leverve. Leverve, yes. Data ta' twelid. 27 July. And we'll stop there. I was going to whisper it, but okay. Fejn inti mwilda, Undine? I was born in Moscow, actually. Born in Moscow, but currently residing in Malta, in the three cities. How long have you been in Malta, Undine? Oh my God, like 18 years now. 18 years? Yeah. Hey, come on, you're more Maltese now than... I think so. I mean, I've been here more than half of my life, so yeah, I identify as Maltese. But, so, I'm going to try as much as I can to speak Maltese, biex ovvjament namlu naqra lesson zera bil-Malti, pero inti vera tiħu lezzjonijiet tal-Malti? Niprofa, nistudja, ftit by ftit. Diffiċli l-Malti għandaj? Diffiċli, mux faċli. Why is it difficult? Għalfej diffiċli? Naf ħafna klim, imma ma nafx kem put them together. Kif tamilhom fl-imkien? Exactly. Undine, il-burlesk hija l-professjoni tiegħek. Yes, I am a burlesque performer. How do you describe it? Kif tiddeskrivi l-ħajja ta' artist tal-burlesk? Well, it all looks very glamorous, of course. You know, we've got the feathers and the fun and the shows. So that's really great. And I love traveling and I love performing. But there's also like the less glamorous side, you know, making the costumes, choreography, traveling with big bags and a lot of admin. Undine, on an international level, l-artisti tal-burlesk bejnietkom, il-komunità tal-artisti tal-burlesk, għandkom spiritu vera uniku, l-enerġija vera sabiħa ta'kom. Yes, it's true. We have like a really nice community. It's, I don't know, everyone's really helpful and friendly. Whenever I think it's because we have
like a common love of burlesque. Whenever I meet someone who's the burlesque performer, I always know I'm going to get along with them. And I have some of my best friends are burlesque performers abroad. Iktar kmini din is-sena kont qiegħda fuq European Tour Yes. li ħadek f'numru ta' pajjiżi. Fejn kont? Yes, so I was in Warsaw in Poland. Then I went to Berlin. I love Berlin. I spent a little bit extra time there. And then I went to Prague in Czech Republic. And I actually brought my mom up to Prague as well because she just turned 70 and I wanted to. Jien għandi kurzità biex inkun naf il-bagalja tiegħek kif tkun meta sessifer, meta jkollok it-tour tiegħek. Yes. Yes, it's always like it's just this massive bag. I think I could fit inside it myself. Maybe I could save some. Yeah. And always like all the fluffy stuff goes on top, and then I just squish it down. And I always like suffer because these get really squashed, but they're okay because then they fluff up. Whole earth organic refreshing drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Undine, biex spettaklu tal-burlesk ikun spettaklu perfett, hemm numru ta' aċċessorji u numru ta' affarijiet fil-kostum li bil-fors iridu jkunu hemm. Yes. Bħal? Well, all of this, there's all the glamour, and then the final reveal is when you take the bra off and you've got the tassels or the pasties. But then there are different styles of tassels, yes, right? Yes, of course. Yes, I've got some. Would you like to see? Ġibtom miegħek? Mela, ħanaraw ejja x'għandna. Okay, so these are from this costume. These are called pasties because they don't actually have a tassel. These are made as lips because this costume is called Kiss Me. And they go right here. Ġifieri biex ikunu tassels irid ikollhom imdendel fuq quddiem. Yes, and I've got one of these, but the fun thing is that I make them myself, and these are made from my cereal box. Yeah. But ovvjament twaħħalhom bid-double-sided tape, naħseb. Sometimes. So this would be a tassel because Ovvjament iċċaqlaqhom mar-ritmu tal-mużika mbagħad. More or less, yes. And then sometimes you have the little, really tiny ones when you want to be extra cheeky. U ovvjament il-moviment ikun iżgħar. A little bit, yes. Jien għandi kurzità jekk twaħħalhom bid-double-sided tape. So yes, some people use double-sided tape. Some girls use carpet tape, which is very painful. Ouch. I use glue. It's a special glue, not like super glue or anything crazy. It's called Mastix. It's a special theater glue that you just put on, you wait a little bit, and then you stick them on. Am I using carpet pray tape? that they stay. Yes, some people use carpet tape. It must be really painful. I did it once because I forgot my glue, and I did it for something called assels, which go, so they're like tassels, but they go, and then you shake. Undine, not this weekend, the one after is a very important weekend, both for yourself and for a lot of international artists. Yes, I've got my annual Maltese, get it, Maltese show happening. It's the 6th edition now. Wow. Yeah, at Spazju Kreattiv. And we're going to have 5 international performers. We're going to have some local artists, variety, and it's going to be a really big, like, fabulous night out. Naf li għandkom tema vera intriganti għal din is-sena. Yes, it's always very intriguing, but this year we always do like a walk down Straight Street. So we always make it a story about a character that I create that would be a character from Straight Street. And we incorporate them, and the story kind of brings the acts together. Definitivament, jekk tażlu li intom ħatqattaw il-weekend tagħkom mhux dan il-weekend imma ta' wara fi Spazju Kreattiv, żgur li ħatqattaw serata interessanti, serata differenti u iktar serata spettakolari, ħafna kostumi, kuluri, rix u antaċċoli ħajkunu qegħdin hemmhekk biex intom tkunu tistgħu tgawdu serata memorabbli. Undine, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Jiena ħanarak mhux dan il-weekend ta' wara x'jiena rrid niġi. Grazzi. Nawguralek ir-risq kif jgħidu bil-Malti. Good luck. Thank you. U għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal Fjor di Vita għalik għandna r-rigal perfett biex tikkrea cheese platter. Kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xemal kull darba li tixela ser tiftakar fina ta' prime time għax ħatimla d-dar kollha riħat fuqha.
Grazzi Undine u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi. Come to the Lilkom tal-ispettaturi ħeġġixkom sabiex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ikompli prime time. Thailand Style huwa ħanut tal-madum ġdid f'Birkirkara Bypass, viċin ir-roundabout ta' Ħallija. Ħanut fejn l-għażla kwalità u prezzijiet jimxu jitfid. Għand Thailand Style tingħata attenzjoni individwali lil kull klijent sabiex ikun żgurat li d-dar jew kamra tal-banju li tkun qiegħda tiġi kreata tkun unika u bi stil li finalment tirriżulta f'sodisfazzjon għal min ser jużata kuljum. Jekk qed tippjana d-dar ġdida tiegħek jew tixtieq tbiddel il-kamra tal-banju, kun ċert li żżur Thailand Style f'Birkirkara Bypass. Tile and Style. Follow us on Facebook. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. The Kollha Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kollha Authentic Greek Yogurt. Bridgepoint's Open Week is on this Thursday to Monday with extended opening hours. Benefit from 20% off on all items and additional offers available in-store and online. Bridgepoint. Life flows on. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Ykun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Ykun. Made with love. Ykun. Made with love. Nemnem, xema artiġjanali mamula bl-imħabba. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Fil-ġimgħat li għaddew jiena u Purina Proplen għamilnilkom sejħa biex jekk għandkom kelb anzjan fil-familja tibatunna ritratt tagħhom u storja u rakkont fuqhom. Għal darb'oħra urejtuna kemm għandkom il-pezz għall-qalbkom għax irċevejna ħafna ritratti u ħafna stejjer. Kelb isbaħ mill-ieħor, kelb iktar gustus mill-ieħor li kien għalija kont irrebbaħhom kollha. Però b'mod diġitali grazzi għat-teknoloġija intażlu r-rebbieħa u llum ħammur niltaqa' magħhom. Tagħna. Naqbdu triq biex niltaqgħu mal-ewwel rebbieħ. Żott, għandu 12 sena, imma xorta jrida ta' baby. Doris, allura żott vera l-baby tal-familja. Eżatt, u hekk irrida ta' baby boy. U fejn jorqod? Fuq is-sadda ma ġemp saqajja. Jiena smajt li żott mistaġbin kemm iħobb is-serje simpatiċi.
ħafna kif jisma' lila jibda jkanta magħha. Insomma, b'dak ir-ritratt żott ħareġ rebbieħ grazzi għal Purina Pro Plan. Wasal il-ħin biex niltaqgħu ma' rebbieħa oħra, Lady, kelba ta' 9 snin, li ma tarax. Rodien, kemm il-għadkom Lady? ħatalaq 3 snin fil-Father's Day. Meta adottajtu għal il-Lady, għatawlkom qalbkom li mhux se salva. Iva, fil-fatt fej kienet qalulna li rridu rraqduha, u mbagħad ħadni għand il-vet personali tagħna u wara ġimgħa jaħasra ġiet mhux ħażin. Ħadni l-anka żewġ puppies minn tagħha bħal mamajiet normali, jux, għamlet ħili tal-babies. Imma Lady mhux l-unika kelba li għandkom id-dar. Għandi 8 oħra. Insomma, b'dak ir-ritratt li battinna ta' Lady ħarġet rebbieħa u llum tista' tgawdi ikel Purina Pro Plan proset. Naqbdu triq għall-iklin biex niltaqgħu ma' Boomer. Boomer għandu 10 snin u mistaġbin kemm jorqod f'pożizzjonijiet mhux tas-soltu. Sonja, Boomer mistaġbin kemm jorqod f'pożizzjonijiet strambi u dejjem joħodlok postu. Ħafna joħodli posti. Ġo feles il-isforħatijiet. Però mistaġbin Boomer kemm għandu karattru sabiħ. ħafna l-ħobbu wis imma. U ħallih u jgħidu li tfalla ħallih niżlu minn ngħidlhom li ħallih, ma rridx niżlu imma ħallih. B'dak ir-ritratt, Boomer rieqed f'pożizzjoni stramba, irnexxielu joħroġ rebbieħ grazzi għal Purina Pro Plan. Naqbdu nsuqu fid-direzzjoni ta' swieqi. Hawnhekk ser insibu l-Francis, Sid Rooney, li għandu 9 snin. Kif tistgħu timmaġinaw min isem il-kelb, is-sidien fans tal-Manchester United. Franz, allura intom fans tal-Manchester United? Le, jiena mhux futbol mhux dilettant. Il-mara hija kanita ħafna iwa. Imma anke Mr. Rooney kien imsemmi għal-futbol. Għax ovvjament qed tuħsibhom qabel irtrajt mix-xogħol, allura biex nikkuntenta konna nsemmuhom għal-Manchester United biex naħnavjataw il-klaxis bejnietna, sortu. U x'kien jismu? Gigs ukoll, gigs. Mistaġbin Rooney kemmu soċiem? ħafna, għandu karattru ta' sokkol biex ngħidlek. Ovvjament kien imqareb b'dak il-żgħir, b'dak il-papi, imma biżmien irranġaw. B'dak ir-ritratt li battinna ta' Rooney ħareġ rebbieħ grazzi għal Purina Pro Plan. Daw kienu r-rebbieħa li kelli għalikom illum komplu segwu s-socials tiegħi Owen Bonnici.tv għax ġejjin iktar kompetizzjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin grazzi għal Purina Pro Plan. L-appuntament tal-lejla spiċċana, però tinkwitawx għada fit-8 ħanerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk għada. Is-sibtu il-ħadd qegħdin nwaslulkom episodji speċjali ta' prime time li krejajna f'Isqallija flimkien ma' Ġalluka Bezzina u Sara Bajjada għada tkunu tistgħu tkomplu taraw iktar esperjenzi li għamilna insomma għada is-sibt u l-ħadd. Imbagħad nhar it-tnejn li ġejjin nerġa' nkun qiegħed hawnhekk b'aktar mistiedna għalikom kif ukoll aktar argumenti interessanti waqt prime time. Jekk intom tridu tilagħbu magħna kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin, kull ma tridu tagħmlu huwa li tibatunna SMS bisimkom kun jomkom u leta fuq in-numru 50612100. 5 risposti tajbin waqt kontra 30 sekonda jfissru rebħ ta' flus cash għalikom. Nawguralkom il-lejl tajjeb, ngħid grazzi lil Żara li ħadoħsib jipprovdu l-ħwejjeġ u nixtieqilkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth organic refreshing drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden.